Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil enbiya vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugünkü cuma gününüzler mübarek gün bolsun. Jana şu horoza kündörüňizlerde mübarek bolsun. Şul horoza ayındaga karmap atkan horozaňyzlar, duaňyzlar, tilegiňizler kabul bolgan bolsun. Albatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Haza şahrun awwaluhu rahmatun ve awsatuhu mağfiratun ve ahiruhu itqun minen nar." Bul ay Ramazan ayı algaçkı 10 günü rahmat günü. Rahmat degeni jakşylyk, Allah Taala'nın jakşylyk gündörü. Oşo awalgı 10 günde Allah Taala büt bar jakşylyklaryny oşol orga karmagan adamlarga jadyratken. Bul ötdi inşallah. Hazır biz ortaň 10 günlükde turabız. Bul ortaň 10 günlügi bul mağfirat gündörü. Mağfirat al degeni keçirimdүүлük. Allah Taala şu ortaň 10 günde orga karmagan adamların bardygynyň günelerini keçiretken. İnşallah hazır biz oşol gündörün üstünde turabız. Allah Taala'dan ümitimiz çoň, bardygymyz günebimiz keçirilgen bolgan boluş kerek dep Allah Taala'dan tileýiz jana ümit de kılabız. Anin Nebi Aleyhisselam annahu qala iza kan yawmul kıyamah yaji'u kavmun lahum ajnihatun kajnihatit tayr ve yatiruna biha ala hitanil cennah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Kıyamet günü bolganda bir kavm uçup gelet biişke. Kanatları var. Kudum ele oşo kuştun kanatları bolgondoy, kanatlarım uçup gelip biiştin dualadan ötüp biişin içine gelip konuşat. Alarga biişteki perişteler aytatken: "Man antum? Sizler kimsiňer? Bul jerge hiç kim munday uçup kelçi emesler, sizler uçup kelip kaldyňar. Kimsiňer sizler? Perişte miňer? Je paýgambar saňarby? Je awliya saňarby?" degende Allah aýtýatken: "Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ümmetlerden bolabız." Anday bola turgan bolsa sizler bul biişke kaçan hesap kitap bolgondan keyin anan kiriş kerek ele. Hesap kitaptan ötdüňerbi dese, "Jok, hesap kitapty biz eskanday körgenimiz jok" deýtken. Anda biişke dozokun üstöge tartılgan köpürüden ötüp turgan kiriş kerek ele. Oşol köpürden ötdüňerbi dese, "Jok, al köpürüde de körgen jokpuz" deýtken. Anan perişler taň kalıp, bular hesap kitap körbese, köpürden ötbese, kanday biişe kelip kaldy eken dep taň kalıp, "Sizler munday darajaga kantyp jetdiňer" degende Allah aýtýatken: "Abadnallahu Taala sirran fi darid dunya ve adhalanal cennete sirran fil ahireh." Sebebi biz dünyada Allah Taalaga jaşurun ibadat kılıp jürgenbiz. Al degeni mana oroza karmaganbız. Mana bul oroza jaşurun ibadat. Bizim oroza karmaganymyzdy bir Allah'tan başka hiç kim bilbeydi. Kiminin ozu açık, kiminin ozu jabak açık etdi hiç kim bilbeybiz. Bir gana Allah Taala bilet. Şuntüp biz dünyada Allah Taalaga jaşurun ibadat kılgandygymyz üçin ahirette de jaşurun bir işe kirgizdi deýtken da. Mana bul dünyada biz alhamdulillah şu orozony sır ibadat kılıp Allah üçün karmap atabız. Ahirette de Allah Taala jaşurun sır kılıp bir işe kirgizip jiberetken. Allah Taala bardygymyzlarga nasip etsin şu gün. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem anna qala zakana ahiru leylatin Ramazan bakat semavat vel arz vel malaika musibata ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Şul Ramazan ayının akırlap bara bergende jarmydan ötüp asman, yer, perişteler bardyk iýlaşatken. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin başıga bir oor gün, musibat gün kele jata dep iýlaşatken. Şunda sahabalar soraşy: "Ya Rasulullah, aýy musibat hiya?"
Бұл біздің басымызға келе тұрған мұсибат, бұл қандай мұсибат? Не деген мұсибат? Не деген қайғылы күн дегенде, Пайғамбар салам айтты, Рамазандың шығып кетіп жатышы деді. Бұл Рамазанның шығып кетіші, бұл мені үмметім өте бір қайғылы мұсибат болып есептелінеді. Себебі бұл Рамазан айында дуалар, қанша дуа қылсақ дуалар қабыл болған. Садаға қылса садақалар қабыл болған. Қандай жақсы соғып іштер қылса бар қабыл болған. Бұл Рамазан айында аларға дозақ есігі бекілген. Шундай ай болғандан кейін бұл айдың шығып кетішіліге қату мұсибат болып, қайғылы күн болбай, анан қандай нәрсе қайғылы күн болсын деді. Мана бұл Рамазан айдың шығып кетіші өте бір біздерге қату, қайғы, мұсибат болып есептелінеді екен. Біз үшін асман, жер, қала берсе періштелер бардығы илашат екен да. Емен шондай болғандан кейін, алар біз үшін илағандан кейін, біз үшін қайырғандан кейін, ошол қайғыға, ошол илағанға біз ақылуыз. Себебі біздің башымыздан шундай жақшы ай шығып кетүүсү жақындап атат. Тескерисинче біз тезірек шығып кетсек екен деп күн есептебей, қайра аттен тезірек шығып кетіп қалды деп қайғырышыбыз керек екен. Себебі бұл берекелі ай, пазилаттуу ай, шундай жақшы ай біздің башыбыздан кетіп атат, жақындап атат деп, ошол ыйлағанга biz адамдар айлайықтуыз дейді. Себебі бұл Рамазан айы шунчалық берекелі, шунчалық дәрежелі ай. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Қала Аллаху тағала халақа малакан лаху арбаата уджух." Хадисі құдысында айтады, Аллах Тағала бір періште жаратқан дейді. Ошол періштеде 4 жүзі бар. 4 жүзі бар. Bir жүзінен екінші жүзіге чейін, bir бетінен екінші бетіге чейін 1000 жылдық жол дейді. Ошончолук башы катта экен да. Bir жүзү менен Аллах Таалага сажда кылып, кыямат күнгө чейин дуа кылат экен. Субханака ма а'зама жамалака. Шул тасбихди айтат экен саждада. Субханака ма а'зама жамалака. Я Аллахым, сен өзүң таза затсың. Кандай сулуу, көрктүү, улуу затсың деп шул тасбихни айтат экен. Саждада. Кыямат күнгө чейин айтат экен. Экинчи жүзү менен дозокко карап туруп айтат экен: "Ал-вайлу лиман дахалаха." Бул дозок шундай жаман жер, шундай жаман коркунучтуу жер. Дозокко кирген адамдарга вайыл болсун, каргыш болсун, жамандык болсун. Дозоктун шундай жаман экендигин билип туруп, булар кандай өздөрүн дозокко таштайт? Албетте, дозокту адам баласы бардыгы билет. Билип туруп, күнөө жасайт. Күнөө жасап, өзүн дозокко айдап алып барат. Билип туруп, ошол өз дозокко барган адамга вайыл болсун, лаанат болсун, каргыш болсун деп шул сөздү айтат экен. Ва биважхи янзур илал жинан ва якулу тоба лиман дахалаха. Үчүнчү бети менен бийишке карап туруп айтат экен. Бийиштин жыргалчылыгын көрүп, кооздугун көрүп айтат экен. Бул бейиш шунчалык кооз, шунчалык жыргалчылык жер. Кайгы жок, капалык жок. Бийишке кирген адамдарга эң бир бактылуулук, рахаттар болсун деп дуа кылат экен. Албетте, бардыгыбыз адам баласы бийишти билет. Бийишке кириш үчүн сооп иштери кылыш керек. Алла Тааланын буйругун аткарыш керек, пайгамбардын буйругун аткарыш керек. Анан дагы эле шуларды билип туруп кылбасак, анда ар ким өзүнөн көрө берсин дегендей кылат экен да. Дагы бир бети менен Алла Тааланын аршыга карап туруп айтат экен. Раббирхам ва ла туаззиб саими Рамазан мин уммати Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Я Раббим, я Аллахым. Шул Мухаммад пайгамбардын үммөттөрүдөн ким орозо кармаса, ал орозо кармаган адамды азап бербегин, ага райым кылгын, күнөөлөрүн кечиргин деп кыямат күнгө чейин ушундай дуа кылат экен ошол периште. Мана бул Рамазан айдын улуулугу шу даражага чейин. Шундай улуу ай болгондон кийин албетте бул улуу айдын чыгып кетиши, акырлап жатышылыгы бизге өтө бир мусибат күндөр болуп эсептелинет.
Emin şunday Ramazan ayı ulu gün, ulu ay bolğonduktan biz şu Ramazan ayının hurmatını saktaşımız gerek, hurmattaş gerek, sıylaş gerek Ramazan ayına. Öte günlerden sak bolup, günlerden saktalıp yürüşümüz gerek. Misali bu işti kılsam bolboyu degen sorovlar köp bolat aramızda. Misali ukol alsa bolboyu, tiş çusa bolboyu, juunsa bolboyu degen sorovlar köp bolat. Qaysi işte şu bolboyu degen sorov oldu bu, al bolboy etken demek. Anı kılbaş gerek. Bolboyu degen şek bolğan nerseni kılbaş gerek, jasabaş gerek. Açındıkka jürek tünç bolat. Hiç qanday şeklenbey kılaveremiz, anı kılaveriş gerek. Bolboyu degen şek boldu, anı kılbagan jakşı. Misal juunsa bolboyu dep surayız. Demek oşol juungan bolbosa gerek degen şek var da jüregimizde. Oşonu jasabaylı koyuş gerek. Surab oturbaylı. İstaf nafsaka vala aftakal muftun. Sen öz yüreğinden fatva sora deyip Peygamberimiz. Muftiler fatva berse de özüne yüreğine fatva soragın. Makul kelbese kılbagın deydi. Жаңыдан yüreğine makul kelbedi, oşonu jasabagın. Tuğra bul juunuş misali orzanı buzbaydı. Biroq jalаңaç bolasın, büt denen körünet, avratın körünet. Orzan hurmatıga bul tuğra kelbeydi da. Oşon üçün şu juun bayla koygan jakşırak da. Juunsa da bolbosa misal orza buzulbaydı, şu juun bayla koygan jakşırak. Şundayın bolboyu degen nerselerdi kılbayla koyuş gerek orzanın içinde. Orzanı saktaş üçün, hurmatını saktaş üçün. Yuqalı inna lissav salasatu darajat. Negizi bul orzanın 3 derecesi var. 3 türlü orza olur. Bir orza savmul am, jalp adamların orozası, jalp özün orozası, jalp elge birday oroza. Bul qanday oroza? Eki nafsı tıyış. Oğuz menen astagı nafsı tıyış. Tamaq jebeybiz, cins tamamilege barbaybiz. Bul jalp adamların orozası. Oroza qarmagandaki adam şul eki işti jasabay. Emi savmul havvas. Atayın adamların orozası var. Adamların içinde öte bir takvalı, ibadatçıl adamlar var da. Aların orozası da özgöçe oladı. Ama aların orozası misali bir ile oşol eki nafs saktaş menen emes, köp nerseler saktaş menen anan toluqtanat. Birincisi közü saktaş gerek. Şariat tüyü salgan nerseden közü saktaş gerek. Kadın kalasa karabaş gerek. Jaman nerseler karabaş gerek. İkincisi tildi tiyiş gerek. Biröwdü gıybat kılıp artan söz kılbaş gerek. Jalgan süylöbeş gerek. Uşak aytbaş gerek. Ant içbeş gerek. Sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi var. Hamsatu aşya'a tuhbitus savma. Yani 5 nerse orzanın soğabını jok kılıveredi. Birincisi jalgan süylöş. Jalgan süylöp koysak, oşol orozabızın soğup ketedi. Gıybat kılsak, biröwünün arttan söz kılsak, munda da oşol küngü soğuz ketip kalat. Uşak aytsak, onda da orozan soğup ketip kalat. Ant içsek jalgandan, bulda soğuptu jogotuveredi. Je bir ayalga şunday kızıgıp karasan, bulda neme soğuptun orozan soğuptan getiriveredi. Üçüncüsü, biröwge ıza berbeş gerek. Biröwge kemsitip ıza berbeş gerek. Al tüs jagdan kembe, gedeylik jagdan kembe, je ulut jagdan kembe. Oşonun aldı özün jokor tutup, anı kemsitip kordobaş gerek, ızalabaş gerek. Jaman nerseler, jaman sözlerdi ukbaş gerek. Biröw misal bir gıybat sözde, je biröw jaman dep atkan bolsa, şonu ukbaylı koyuş gerek. Uksaň, oşoga şerik bolasың. Uğup kalsaň, şo biröw giza berseň, munda da oşol orozan soğup ketip kalat. Dördüncüsü, kaffu cemi'ül a'za anil makarih.
Бүт мүчөлөрдү жаман иштерден сакташ керек. Колуң болобу, путуң болобу, жаман ишке алып барбаш керек. Жаман ишти кылып коя турган болсок, анда ошо күнгө орозонун соолуп кетип калат. Каффул батни ан шахабат фи вактил ифтар. Анан кечкурун оза чарбагында да мындай шектүү, жаңыдай болобу экен деген тамактар боло турган болсо, ошолор жебеш керек. Анда соолуп кетип калат. Мисалы кечке чейин адал тамактарды, жакшы тамактарды жебей ороза кармап келип, кечкурунан ошондой шектүү тамак жеп кое турган болсок, кечке чейин кыйналып ороза кармаганыбыздын эч кандай пайдасы жок болуп калат. Баары соолуп кетип калат. Вал хамису алла ястаксира минал халал. Бешинчиси, сарылык жегенде да өтө эле көп курсакты тойдуруп жебеш керек. Себеби Кала саллаллаху алейхи ва саллям фама мин ва'ин абгаза илаллах мин батнин малаа минал халал. Эң бир жаман курсак алал тамак деп жей берип, таза курсакты тойдуруп, дем алышка да орун калтырбай койгуча жешилик, бул эң жаман курсак дейт. Анан сарылыкта да эртең курсагым ачып калбасын деп жей берип, кышылдап дем ала албай кала турганга чейин жешилик, бул деле жаман көрүнүш. Мана бул атайын адамдардын орозосу. Атайын ибадатчыл, таквалуу адамдар эки напсын да сактайт, көзүн да сактайт, тилин да сактайт, кулагын да сактайт, кол бутун да сактайт, бардыгын сактайт. Мана бул атайын адамдардын орозосу, бул экинчи даражадагы орозо. Үчүнчү даражадагы орозо фасамул калб анил хам ва хамид динiyya вал афкарил дунявiyya. Жүрөктү сакташ, мээни сакташ. Ал дегени жаман ой ойлобош. Мисалы, бир гана ою түнү күнү жүрөгү Аллах Таалада болуш керек. Аллах Таала жөнүндө ойнош керек. Анан ойду башка жака буруу берсе, анда орозосу бузулуп калат. Бул албетте пайгамбарлардын, оолиялардын орозосу. Пайгамбарлар орозо кармаганда жаңыдай жалпы орозо, атайын орозо кармаган дагы касиеттер да болот. Акыркысы жүрөктү да сактайт, ойду да сактайт. Ойга да эч нерсени келтирбейт. Түнү күнү ою, пикири Аллах Таалада болот. Аллах Тааладан башка оюн жүргүзсө, ошол орозосу бузулуп калат. Эми бул албетте бул пайгамбарлардын орозосу, алардын даражасына биздин жетишибиз кыйыныраак. Мурдагы эки даражага менет кылып, жетишке аракет кылыш керек. Анан ороза кармап алып, тилиге келген сөз сүйлөй берсек, көзүбүздү бошотуп берип, өткөн нерсени карай бере турган болсок, ар кандай нерселер сөздөр уга турган болсок, анда орозобуздун соолуп кетип калат экен. Кыйла ал мураду бис саум кахру адувилlah. Бул ороза кармаштан максат Аллах Тааланын душманы болгон шайтанды кордоо. Себеби шайтан ошол шахват менен бизди азгыртат. Курсагыбыз ток болсо, шахват күчөйөт. Шахват күчөйгөндөн кийин ал шайтанга ал жардамчы болот. Ошо шахват менен шайтан бизди азгыртып, ар кандай күнөөлөрдү жасатат. Ошон үчүн ороза кармап канча аш кала турган болсок, шайтаныбыз арыктап, бизден качып кетет, чыгып кетет. Эми икаяда бир шыда келген bir majusi, buddist adam. Bir gün balasını bazarda körse nan jep жүргөн экен, musulmandардын bazarında. Keyin balasını үйгө алып келип алып, аябай келтектеп урган экен. Бул айда musulmanдар урматтап, Рамазан айын сыйлап, орозо кармап жүрсө, сен ал жерде алардын көзүгө көрсөтүп нан жеп жүрөсүң деп аябай урган экен. Keyin ошол majusi, buddist ömrü бүтүп өлгөндөн кийин, ошо musulmanдардан, алымдардан бири түшүндө көрсө, bir иште жүргөн экен да. Таң калып, сен буддист элең го, кандай bir ишке кирип калдың десе, туура мен Будда элем. Бирок мен ошол баламды musulmandардын Рамазан айын урматтабадым, ошолордун арасында нан жеп жүрөт элең деп урдум элем. Ошонун шарапатыдан мен өлөр убагымда Аллах Таала тилиме калима келтирип musulman болуп өлгөнмүн. Мына азыр bir иште жүрөмүн деген экен.
Mana şu balasını Ramazan ayını urmatta balasını urup koyğandığı üçün nan jegendigine. Al ağa İslam nasip kılıp, iman nasip kılıp bir işe kirip ketdi. Oşonluktan bizde özü Müslüman bolğandan keyin bu Ramazan ayını aybay urmatlaşыбыз керек. Misali bizlerde köyle bolup atat Ramazan ayında toy bergenlerde jok emes, aş bergenlerde jok emes. Bul öte bir jaman körünüş. Bul Ramazanды kordogan bolat, Ramazanды urmattabagan bolat. Ramazan urmat seyga jetiş gerek. Albatta bu Ramazan жаңа aytып ötkende ötele bir çoğun soğuptordu aytılıp atat. Kala berse periştiler bari istiğfar aytıp soğuptorunu şu oruza karmagan adamlarga berip atat. Şunday soğuptorga jetiş üçün biz Ramazan jönünde kanday hükümdör, kanday bayandar olsa şuların bardığı amal kılışımız gerek. Жаңа ayttık, özgöçe biröwge ıza beribegen. Biröwdü ulutunu karap, je tüzüge karap, je gedeyligine karap ıza berip, kemsitip, kordop, je urup, anday kılsa, al öte bir İslamda jok nerse, bul tekebirçilik bolat. Tekebirçilik bul şeytanın işi. Adam tekebirçilik menen dinden çıkıp ketet. Birok günö menen dinden çıkpaydı. Buna şeytan tekebirçilik kıldı, dinden çıkıp ketdi. Adamga sajda kılıp adı tekebirçilik kılıp, men otton jaralsam, laydan jaralganга sajda kıla bilem dep, tekebirçilik kıldı, dinden çıkıp ketdi. Tobası kabul bolgodu. Adama taz günö kıldı, toba kıldı, tobası kabul boldu. Çünkü bu en bir jaman günö şol tekebirçilik kılıp biröwdü kemsitiş, biröwge iza beriş. Koldan eşike kelbeyt dep, gedey dep, je orulu dep, je urusu eli az, adam az degende kılıp biröwge iza berişlik, kordoşuluk bu en bir jaman keçirilgisiz günü. Ayrıksa mana şol Orozo ayında bu Orozo ayı sabırduuluk ayı deyt. Orozo ayında öte bir sabırduu boluş gerek. Biröw kançalık jaman söz aytsa da, uruşsa da, ıza verse da sabır kılıp tek duruş gerek. Bu sabırduuluktun cazası belegi beyişti. Sabır kılıp dursak bardığına inşallah belegi Allah Teala beyişti verir. Oşol sebepten innemal mu'minuna ihva. Mu'minlar bari bir tuğan. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi, al tüşükten bolağı, tündükten bolağı, batıştan bolağı, çıkıştan bolağı, kara bolağı, ak bolağı, kul bolağı, paşa bolağı, orulu bolağı, soğ bolağı, gedey bolağı, paşa bolağı, bardığı bir tuğan. Özünün bir tuğanının kanday mamele jasasa, şu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah degen adamının bir tuğanı mamele jasas gerek. Bu Allah Teala'nın hükmü. Allah Teala bizge şunday buyurgan. Mu'minlar sizler bir tuğansыңар dep. Eger oşonday bir tuğanday mu'minlarga mamele kıla alбай, bir iza berip, birbirini kemsitip jüre turgan bolsa, al Allah Teala karşı turgan. Allah'ın hükmüne karşı turgan. Al, mundayça aytkanda mu'min bolup eseptelinbey kalat. Sen mu'min bolgandan keyin sözsüz başka mu'minlar bilen bir tuğanday bolup, bir tuğançılık mamelede bolup yürüş gerek. Ayrıksa bu Oroz ayında şul öte bir muasat deyt, mamele, jakşı mamelede boluş gerek. Al kim bolup olsun, gayredin bolup, özünün dinde bolup, tuğanı bolup, çoçun bolup, bardığı menen jakşı mamelede boluş gerek. Bu jakşı mamelede boluşuluk, bu Orozonun bir kasiyeti. Uşul jakşı mamelede olup sabırduuluk bolsa inşallah Taala jokorda aytılgan sowaptordu bardığı berilet. Bardı inşallah Taala oşal adamdın özüne nasip kılat. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. Ve selamun ala men ittaba'al huda. Allah Taala şu gün kılgan mavzalara gerekirsin hüce payda keldik için mavzalardan kılıp Allah Taala şu Orozo günüdeki Orozo ayıdagı rahmatlar, mağfiratlar, itqu minan nar şol hasiyetler bardı nasip etkizip Orozodagı tileklerimiz, dualarımız bardı kabul bolup kelegi Orozonda jakşılığını Allah Taala esen aman jetkirgen bolsun. Amin. Allahu akbar.